Torot. Ikumet minuten ntsena ku bilavula ya khumembirhi mingiselo mgalalo FM inhlekani akuhlekanisa kolonga ngisela xitichi xurko ngoba khona ingiselo la Gauteng eMpumalanga Northwest Limpopo na kuma ku audio streaming ya mgalalo fm.co.za mahungu ya twakarili ku riveri mgalalo FM yile ku tikeni swinene ku yikuma evembe ne le Mopane swin'wana swa leswi vengele ku tirhana naswona ba xiyenge lexa xa Sentech hi ndlela le antivi ku kola ka yini munhu wa ko a hi kavanyeta ku hi nga koti ku twalala hi ya ku ko ku hela loko ka vhiki loko hi ya tlangela na tinqambi ta ka hina ka Xitsonga Music Awards na ku pfumela ku ri na wehe mingiseri wa ka wa xava thikithi u lungheka tindlela hinkwato tikongoma nkonko wa stadium ku hela loko ka vhiki namuntlha leswi lava ku vulavula hi swoho i mhaka yaliya ya mali ya tiko leri van'wani va hehlaka leswaku tanihi tiko hi chonini kasi van'wana va nga ka hayi a hi chonangi ha ri kahle ha ri ka xiyimo xa kahle holobye wa timhaka ta swa timali holobye Enoch Godongwana va ta va kha va andlala mpimanyeto le xikarhi ka lembe namuntlha lowu nga ta va kha langutana na timhaka ta matshamelo ya swilo swa Afrika-Dzonga hi tlhelo ra swa timali hi ndlela yoleyo hi ta va kha hi bula na va COSATU hi twa ku vo va langutela yini ka mpimanyeto lowu kambe hi rhamba wena mingiselo mehe ku famba na hina na wena hi byela ku ri u langutela yini ka mpimanyeto lowu le xikarhi ka lembe mpimanyeto lowuwani ku nga ta va kha andlariwa hi holobye wa swa timali hi swihi leswi u swi langutelaka ku la ku vona swi kha swi humelela ngopfungopfu loko hi kha hi langutaka mpimanyeto walowo se i ta va kha u tirhisa yin'wana ya tindlela leti landzelaka mathevela dp@sabc.co.za at Afrika Munghana X handle handle ka sweswo u nga kandziyisa rito ka 0657443911 hi ndlela leyi ta va hi kha hi kota ku twa ku mi angurisa ku yini ku ya emahlweni hi ndlela yoyeleyo matimu mayatsongo lama ni nga ku byela kuwo i ku Afrika-Dzonga eka lembe ra 2008 hi n'hweti ya Ndzati mpimanyeto kumbe xikweleti xa tiko leri loko xi langutiwa ka timhaka ta mpimanyeto ku fananisiwa na GDP a hi ri ka 23.5% loko hi languta xikweleti xa tiko ra Afrika-Dzonga loko xi langutiwa na mpimanyeto wa timhaka ta tiko GDP 23.5% hi 2008 namuntlha hi 2023 hi le ka 72.7% to the GDP loko swi ta ka timhaka ta xikweleti swa hina tanihi Afrika-Dzonga se xi vula ku xivutiso ku ta va ku ri ku sukusela hi 2008 ku fika namuntlha xikweleti lexi xi nga va koho xi nga tlakuka hi ku tlula kolomiya ka 50% ka GDP a ku ri xikweleti lexi a xi vangiwa hi yini naswoho hi nga ku na leswi hi nga swi kombaka tanihi tiko hi ku xikweleti lexi ku za xi va koho a hi lava ku endla leswi na leswi na leswiya ke loko ku ri nga xi koho i va mani lava faneleke va byala vutihlamuleri bya ku huhisiwa ka mali leyi yi hi nga hetelela yi hi veka exikweletini hi ndlela leyo se Afrika Wa Vulavula ka Mganalon FM hi ta twa ku angula ku yini wena kwalaho nga va kho yingisela ri kona nhlekani lowu ka nakona ka wena Afrika Wa Vulavula ni ta ri teka riqingho rerani endzhaku ka leswi sweswo mingiselo Mganalon FM a hi languteni va COSATU hi twa ku vo va ri yini ni langutela ku bula na buti Gerald Twala mkhomazi hi loko swi te yini Twala nhleka Jotile mashi xivotana na vayingiseri ni byeleni ke mkhomazi Twala i yini mavito ku ndleka yela mavito ya mina hinkwawo Gerald Mkhomazi exivongo Twala. Oh okay kuna ku langutela ku kulu namuntlha Twala ka timhaka ta mpimanyeto wa le xikarhi ka lembe wa holobye wa swa timali Enoch Godongwana tanihi COSATU na n'we ku langutela mi nga mi ri na koho n'we mi langutela yini well mahaxi imani hi sungula hi kombisa ku vhiki leri hundzeke hi vile na nhlengeletano yo leha swinene ngopfu tanihi ti-federation ta vatirhi etikweni na president wa tiko na minister ya finance hi karhi va hi kombisa ku tika loku nga kona loko hi langute timhaka ta budget ya tiko ku ri swilaveko swa tiko a ya ha koti ku swi fikelela hikuva a hi kotangi ku collecta revenue ya ku tala ku ya hi leswi va pimanyise hi swoho va minister of finance hi February lembe leri
so i xiyimo lexi xi chavisaka swinene ngopfu loko hi langute leswaku hi vulavula hi ku tani xiyimo xa ikhonomi a xi yimangi kahle tikweni ka ha ri na vusweti ka ha ri na ku kala ka mintirho etikweni leswi endlaka leswaku tanihi federation ya vatirhi ya COSATU swi hi vilerisa swinene ngopfu kambe ku na mavonelo lama hi nga ma veka emahlweni ka president na minister of finance ku va hi ta improve ikhonomi ya tiko ku ya mahlweni. Mi nga hi avelanyana katsongo swin'wana swa leswi mi nga va kombisa swona? Hi leswi hi nga kombisa xiphiqo lexi nga kona i ku mpimanyeto lowu nga va kona wa ministara hi February lembe leri mfumo wu swi kotangi ku fikelela ku collecta revenue leyi yi ringanaka leswaku hi kota ku fikela ti-priorities ta mfumo kutani ke mfumo wu teka xiboho leswaku no se ka hungutiwa manjeni eka ti-budget ta tindzawulo leswi hi vilerisaka ngopfu hi kombise ngopfu ka president leswaku na minister of finance leswaku hi nga tsakela leswaku loko nkarhi va implementa leswi va swi vulaka ti-austerity measures kumbe belt tightening va nga khumbi tindzawulo leti ti nga ta nkoka etikweni ku fana na ndzawulo ya swa dyondzo, ndzawulo ya swa rihanyo mitende leyi horiwaka hi vakhalabye na vakhegula na yin'wana ya mitende leyi nga kona ya vana hi leswi swi fanele swi protectiwa leswaku hi nga engeteli vusweti etikweni kambe swi na nkoka ngopfu ku hi kombisa leswaku tiko rin'wanyana loko nkarhi va pimanyeta budget maxi swa humelela swinene leswaku ku va na leswi swi vuriwaka deficit leswaku tiko ri nga koti ku collecta revenue ku ya hi leswi va swi pimanyise swona kutani ke va hetelela va ya eka ti-institutions ta ku hambanahambana va ya lomba mali ku ri va kota ku pfala space lexi nga pfuleka hikwalaho ka ku va tiko ri nga kotangi ku collecta revenue kutani tiko fana na South Africa level ya hina ya ku lomba mali a yi se fika ka xiyimo lexi xi chavisaka hikuva loko ya hela lembe ra 2022 a hi ri kwalomu ka 67.4%. Loko mpimanyisa na matiko lama ya ringanaka na South Africa hi ikhonomi ya ku fana na va Brazil, Argentina se va hundze va 80% hi timhaka ta ku lomba timali ku ri va kota ku pfuneta ikhonomi ya vona. So hi kombise swinene ngopfu leswaku a hi nge pfumeli leswaku mfumo wu tlakusa ti-tax, a hi nge pfumeli leswaku mfumo wu sa mintirho kumbe retrenchment vanhu va helela hi mintirho kutani ke opportunity leyi nga koho kumbe option leyi nga koho i ku hi tlhelela kwale ku ya lombiwa mali leswaku hi ta kota ku stabilize ikhonomi ya hina. But xiphiqo xin'wana xi nga kona mahaxi hi lavaka leswaku mi swi tiva na vayingiseri i ku loko nkarhi ku lombiwa timali mfumo wu kombisa leswaku swa swikweleti leswi hi nga na swona swi le ku maturing, which means by the end of November, December hi fanele hi hakela swikweleti leswi. Se swi boha leswaku loko hi huma hi ya lomba timali eka timakete instead ya ku ri mali liya yi tirhisiwa ku hi ndlandlamuxa ikhonomi yi hakela swikweleti leswi nga kona. So hi kolota mali ya hakela swikweleti hi leswi swin'wana swi nga kambe hi kombise swinene ngopfu ku hambi leswi hi swi vonaka swi katika kambe hi nga lombi mali hinkwayo ka yona yi hakela swikweleti yin'wana mali leyi yi fanele yi hoxiwa ka ikhonomi hikuva ndlela leswaku hi ndlandlamuxa revenue ya tiko mahaxi i ku va na vanhu va kota ndlandlamuxa revenue ya tiko. a ni swi tivi ku laha mi nga kona mi le ku ndleni ka swin'wana twala ku pfa ku riqingho ra n'wina ri komba nga ra tikeriwa ku va ri hi hlanganisa kambe
ni mi twini mi kha mi vulavula hinkwaswo swa mi kha mi vulavula hi swoho kambe ku na swin'wana a ni tivi ku mi yo langa ku ka mi nga hi byeli kumbe va byerile kumbe mi loka mi nga va byeli ke hiku ku na mali yo tala yi wisiwaka Afrika-Dzonga ku na mali yo tala yi helaka hi mhaka vukungundwani ku na mali yo tala leyi helaka swi nga vukorhokeri byako byi nga vonaki ku endleke yini hi ku sweswi loko no mi byela hi 2008 hi September debt to GDP a ku ri 23.5%. Namuntlha sweswi ni vulavulaka na n'wina i 72.7%. Kambe loko mo languta tiko hi 2008 ivi mi languta tiko namuntlha ri tikomba nga ri a ri antswile hi 2008 hi infrastructure na yini ku tlula namuntlha. Se xivutiso ku ta va ku xikweleti lexi a xi ri xa mali yo ndla yini. Maxita hi ta pfumelana na ngopfu loko mi kombisa timhaka ta vukungundzwana lebyi byi nga tala swinene ngopfu etikweni. Hi yin'wana ya point leyi hi nga yi kombisa na president na minister of finance ku sweswo leswi mfumo nge ku na vukayiveri bya mali etikweni. Xana mali yi nga va yi helela kwini hikuva hina vumbhoni leswaku vukungundzwana lebyi nga kona etikweni byi le ku costeni ka tiko timali tin'wana ti-billions loko hi ta kombisa kahle. So hi xin'wana xa lexi hi nga va kombisa president na minister of finance ku swi ta lava leswaku loko i nkarhi ku ri prioritize wa budget sweswi leswi minister a nga ta wa finance a nga ta vulavula namuntlha hi nga xiphiqo xin'wana xi nga kona muhaxi i ku mfumo lembe na lembe wu le ku hunguteni ka vatirhela mfumo ene vatirhela mfumo lava van'wanyana hi vulavulaka hi vona i maphorisa i justice system ku angarhela. So a swi koteki leswaku hi lwa na vukungundzwana hala tlhelo mfumo wu le ku hunguteni ka maphorisa population nhlayo ya vaakatiko South Africa yi henhla swinene ngopfu almost 62 million. Mara vatirhela mfumo swo va fanele va tirha ntirho wa ku pfunana na tiko ku herisa vukungundzwana a va la ku ngeteleleni. Swi lava swa ku hi na swiphiqo kokwalaya leswaku hi va na capacity ya mfumo ku hi ta kota ku lwa na vukungundzwana. Swi tisa ngopfu leswaku mi kombisa leswaku kwalaya ka ma 2008 debt to GDP ratio ya hina yi ri hansi ngopfu swinene ngopfu sweswo leswi yi le ku kuleni ene lexi xi endlaka leswaku swilo swi tika eSouth Africa i ku a hi koti ku va na ikhonomi leyi kulaka leswaku yi ta kota ku thola vanhu va ku tala vanhu lava va tirhaka va ta kota ku hakela tax back to government and then revenue ya hina yi kota ku ya henhla. So levels of unemployment etikweni ti ya ti nga ri ti andza and once ti ya ti andza almost 42% ya vanhu etikweni a va le ku tirheni swi endla leswaku na ikhonomi ya hina yi tikeriwa ngopfu and hi ta tshama nkarhi hi lomba timali ene loko hi nkarhi hi lomba timali swi ta fika la hi nge we have reached a crisis level manje ka timhaka ta ku lomba timali a swa ha koteki leswaku hi lomba timali and our economy will then collapse. Hi swin'wana leswi hi nga va kombisa swinene ngopfu muhaxi loko nkarhi hi hlangana na vona va president na minister of finance. Ene loko mi ka vulavula mi kutani na n'we hi ma hoxa xandla ka ku hi vangela swiphiqo leswi loko ku ve swiphiqo leswi endliwa hi mfumo lowu nge le ku hi fumeni sweswi hi ku hi n'we xiphemu xa mfumo walowo. No maxi a hi xiphemu xa mfumo hina hi federation ya vatirhi leyi ti yimeleke mi right hi le ka vuxaka na phati leyi fumaka kambe a hi le ka mfumo ku na mfumo ku na phati leyi nga ti yimela yi ri yoxe leyi nga na munghani na South African Communist Party na COSATU na SANCO. So swi tika ngopfu ku hi nga ku mfumo lowu wu fambisaku hi ku twisisana endzeni ka alliance hikuva na hina hi le ku rileni tanihi COSATU leswaku leswi humelela ka mfumo some of the decisions mfumo a wu le ku ti discusseni a va vulavurisani na hina tanihi alliance.
loko mi ku some of the decisions ku tele leti va vulavurisanaku na n'wina tona kumbe ku tele leti va nga vulavurisaniku na n'wina tona hayi khona mahaxi ku tele leti va nga vulavurisaka miki na hina tipholisi leti va ti implementaku ta ku tala a hi leti hi pfumelelanaku na tona a ti zangi ti ta tafuleni hi kota ku twanana leswaku tipholisi leti ngopfungopfu eka tipholisi ta ikhonomi a hi tshama hi twanana na mfumo ku sukisela nkarhi wo luwa va nga adopta National Development Plan NDP chapter leya ya ikhonomi a hi zangi hi twanana na mfumo ene hi leyi hi vangelaka ti-problems namuntlha hi tlhelo ra ikhonomi leyi nga kuriki etikweni. No, nimetwele but Gerald hi mi navela mikateko ku kumbexani ku nga jinga ku ndliwa swa n'wanchumu lexi lavekaka i ku ikhonomi ya tiko yi famba loko ikhonomi ya tiko yi famba swi vula ku leswin'wana hinkwaswo swi ta hetelela swi ti ololoxa hi swoxe i hungu leri mi fanele ku loko mi hlanganini na loko mi kha mi vulavula kwalomu mi vulavulaka koho a ku lulamisiwi timhaka ta Eskom a ku lulamisiwi timhaka ta Transnet a ku lulamisiwi timhaka leti ti nga ta endla ku ikhonomi ya tiko yi kota ku famba loko ikhonomi yi nga ri ku fambeni hambi ko ndliwa yini ku lombiwa mali ku ndliwa leswi a hi nga yi hela i ntiyiso hi pfumelana na n'wina mahaxi hi fanele hi ndlandlamuxa hi stabilizer Eskom hi ndlandlamuxa hi stabilizer Transnet ikhonomi ya hina yi ta kula hi ndlela leyi. ni mi twala hlayisekani ku dya ku engeta inkomo swinene inkomo lava hi bula na vona i nkulukumba Gerald Mkhomas Twala kusuka ka COSATU sweswi hi hundzila loko hi vuya hi ya ka tlhoma ta mahungu andza ka sweswo hi amukela tatana Miyelani Holeni wena u ri yini ke 0860002543 hi le ndzeni ka goji la hi ta huma a ni ringeta ku tisela xinavetiso xin'wana la xi fike xi ku a xi lava ku vulavula a ni swi tivi ku hikokwalaho ka yini xi nga lavi ku vulavula kambe ke loko xi nga se lava ku vulavula yi va ni ku hundzisela hungu leri ri tako kusuka ka va ka Standard Bank va ri Standard Bank yi mi tisela xiyenge xa most popular song eka Xitsonga Music Awards tikumeli achiever ya wena hi ku pfula My Mo Plus account hi 115 rand ntsena hi n'hweti va ka Standard Bank i vakorhokeri na vuphakeri bya swa vulombisi bya swa timali makumembiri kaya timene tibele awara ya 12 u nga ri khale ta ku matlhongo maka ta mahungu kusuka kwalani vuya na tatana Miyelani Holeni kambe imani ni twa kumbexani se hi nga tlhe hi vuya futhi na xinavetiso lexi hayi a xi pfumeli loko xi ka xi nga pfumeli xi kutani yima hina hi lunghisa leswi ya ka swona swi nga leswi swi khumbaka tinhlokomhaka ta mahungu hi nomo Moses Lilian Hlavangwani Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. Swa chavisa ku va u xenga munhu loyi a ni xengaka Khalanga i munhu loyi i fana na buti wa mehe and i munhu loyi ni nga mi khoma hi voko kusuka malembe mintirho leyi a nga tshama a yi tirha over the past 15 years hi mehe ni nga mu endlela swa ku mintirho leyi a yi kuma ni mu tsalela mapapila ya ku a thoriwa ni ku tirha la ka me ni tlhela ni mu holela hambi hi sweswi leswi a swi vulaka u wa vula ku ni mu hakele 3.2 million over a period of 3 years I mean mali ya kahle ya ku hakela munhu loyi a tirhaka ehansi ka wena. Palamende ya rixaka hela hi nga kona mingisero Munghana Lonene FM ni nga se ka sesilili imani ringeta futhi kumbe sweswi se xitandla loko xi tsandza sweswi na tshika imani ringeta ni ringetini a ku na mahungu la a xi vulavuri lexi kambe ke lexiwani xa vulavula twani khensele sesileli khensele swinene tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 1 hi ndlela yaleyo se i nga kayeni nongonoko wo hlawuleka wa tiko xetleli va ta va kha va mi tisela nongonoko wo hlawuleka wa tiko xetleli ni nhlekani lowu laha ka awara ya 2 laha va nga ta va kha va vulavula hi timhaka leti ti fambelanaka na Mpimanyeto wa le xikarhi ka lembe lowu nga ta va ku andlariwa hi holobye Enoch Godongwana kambe ke mina ni hundzila loko se ni vuya ni ta va ni kha ni ringeta ku kumela tatana Holeni tiviwa timhaka ta ikhonomi hi twa ku vona va ri yini loko xiyimo xi te tani
ejohannesburg Tembisa Alex Nasowetho kuya kwale kagiso ditokela kahle eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Palamende ya rixaka Ayi buti minjani? Epfukeni mjani botome? Pfuki, ku na Andros la pinga rembombela la. Inkombo tenros. Ke lokufana ka tsongo la buti la ka teka ka xitshokolo xo khuma ka xo xa ku thwasa na analysis leswi. Yeah. Ndi haleni switele buti switele ngopfu la ka thwasiwa phasi phezulu. Mara magari ni vona ke buti nga ku swo swa ku thwasa swi nga famba swi ya emunhu a ya spasa ka tliliniki va fika va ka wa uvabyi we famba u ya thwasa. La ku fika approve we clinic swa ku lama approve munhu ku vadzanyana se swikwembu anga ku se haropiwa Mi veka sa tliliniki atliliniki va tatlisa ku yini ka clinic va sungula munhu a kambiwa swo ka nga vabyi leswaku vanhu va vabya mara tliliniki va loku ya va vona i swikwembu ku na swikwembu swo fana ni sweswo leswaku hinkwavo lava thwasaka va le ku tala va manda va nga ku tiko hinkwaro se ro thwasa a va sunguli tliliniki atliliniki va ku hayi ko hina a hi voni nchumu a hi voni nchumu u ni swikwembu famba Afrika Wa Vulavula 24 minute ntsena kubela wara ya 12 na ku Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM tiwa economics suka ka ntiyiso consulting hi vo hi bula ku na vona tatara Miyelani Holeni hi twa ku va ri yini vona ka timhaka ta Mpimanyeto lowu wa le xikarhi ka lembe ku ya hi laha wu languteriwe ku andlariwa ko hi holobye wa timhaka ta swa timali holobye Enoch Godongwana la tlhelo ku ta ku ri na dokodela David Masonto hi ndlela yoleyo tatana Holeni nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene enhlikani khalanga enhlikani le ka vayingiseri ina hi tivi nchumu hi timhaka ta swa timali tatana Holeni kambe ku na ku vulavula ka ku ongeti hi le ndzeni ka muhocho wun'wana wu nga ta hi tikela ngopfu tanihi Afrika-Dzonga n'wina tanihi vativa timhaka ta ikhonomi loko mi languta xiyimo xa hina hi le ka xiyimo xa njhani hi nga langutela yini ka holobye i ntiyiso khalanga eka xiyimo xa sweswi a hi xiyimo xo olova i xiyimo xo tika swinene ngopfu lexi nga ta xi tikelaka mfumo hi woxe xi tikelaka mabindzu hi ku angarhela xi tlhela xi tikela futhi na vaakatiko kumbe vatirhisi eka ikhonomi sweswo i ntiyiso swinene hikuva loko hi fambile hi ku kula ka ikhonomi hi nga langutisa ndhaku ku ikhonomi ya Afrika-Dzonga hi leswi hi nga swi vitanaka in real terms loko ku susiwe swin'wana na swin'wana swi vula leswaku a yi nga ri ku kuleni hi xiyimo lexi a xi fanerile lexi nga ta kota ku va xitumbuluxa mitirho xi endla leswaku mfumo wu kota ku ndlandlamuxa mphakelo wa vukorhokeri xi endla leswaku ku va na ti-investments kumbe vuvekisi lebyintshwa lebyi nga ta kota ku nghena ndzeni ka tiko kambe sweswo swi tlhela swi endla leswaku mfumo wu tlhela wu va ehansi ka ntshikelelo lowukulu swinene laha wu kumekaka wu ri na public wage bill kumbe miholo leyi le henhla swinene na ti-state owned enterprises ti kumeka ti nga ri ku tirheni hi xiyimo lexi nga fanela se loko ku ve hi le ndzeni ka muhocho lowu Holeni xiyimo xi te tani ni le ku ti vutiseni ku hi fike njhani laha hi ku hi 2008 sorry September a hi ri ka 23.5 ka GDP hi xikweleti sweswi hi le ka 72.7% ka GDP hi nghena njhani na so loko hi langutisa leswaku mfumo a wu tibyele leswaku kumbe hulumende hi yexe a tibyele leswaku loko ku fanele ku kurisiwa ikhonomi hulumende wu fanele a hoxa xandla lexikulu swinene eku kuriseni ka ikhonomi kumbexana ku stimulate ikhonomi leswi nga ta endla leswaku yi kumeka yi ri karhi yi kula hi ta swi twisisa leswaku hi 2008 a ku nga se ku fika emakungu yo endla infrastructure build leyi nga kumeka ku ngheniwe ka yona ku kumeke ku akiwe stadium ku akiwe na mapatu ku lunghisiwa na madamu na swilo swo hlaya swinene ngopfu lero ehenhla ka sweswo a ku kumeka ku fanele ku karhi ku lombiwa mali leyi kumeka ri karhi yi lombiwa eka ti-international markets na le ka ti-domestic markets ku va ku kota ku fikelela leswaku ku hoxiwa hulumende a hoxa xandla swinene eku akeni ka infrastructure yaleyo infrastructure yin'wana hi loko hi langutisa a hi yona leyi kumekaka ri karhi yi ri na vuyelo lebyi byi nga ta vula leswaku byi na vuyelo bya xihatla loko hi langutisa leswaku swo fana na patu loko ku karhi ku ri na patu leri akiwaka leri pfulaka tindhawu tintshwa swi endlela leswaku kwalano ikhonomi yi kuma yi karhi yi pfumba ku antswa
kambe ku aka ka stadium a swi fani na patu hikuva stadium xi ta tirha ntirho lowu xi tirhaka wona ivi se swi helela kwalano a ka ha ri na benefit yin'wana ngopfu ehenhla ka ikhonomi lero swo fana na sweswo na infrastructure leyi nga kumeka yi akiwile mfumo a wu fanele wu kumeka wu ri karhi wu lomba mali yaleyo hi ku ehleketa leswaku ikhonomi yi ta kumeka yi ri karhi yi kula hi xiyimo xo karhi leswi nga ta endla leswaku va kota ku va va sevhisa xikweleti xexo kambe sweswo a swi humelelangi swi tlhela swi kavanyetiwa hi COVID-19. Minkarhi ya ku tala n'we va tiva ikhonomi mi tirhisa xivulwahava xin'wana xa xinghezi mi ri structural reform kahle i yini mhaka leyi swi tikomba ngeti a swi le ku ndlekeni kambe minkarhi hinkwayo loko ku vulavuriwa n'we tanihi va tiva ikhonomi mara hoxa xivulwahava lexi ko fanele ku langutiwa ku va na structural reform hi koho ikhonomi ya hina yi nga ta hetelela yi kula. So structural reform Khalanga yi vula leswaku structure xa ikhonomi ya hina ku fanele ku langutisiwa leswaku ti-activities kumbe vukorhokeri lebyi kumekaka byi ri karhi byi endliwa byi le ka xiyenge xihi loko hi tlhelela exikolweni a swi tiva leswaku exikolweni ku na primary school a swi tiva leswaku ku na secondary school a swi tiva leswaku ku na tertiary lero loko hi langutisa primary school loko hi pimanisa hikuva leswi vana va dyondzaka swona primary school swi basic swinene ngopfu loko ku yiwa secondary se ku kumeka munhu a karhi a dyondzanyana swo nyawulanyana loko yiwa ka tertiary ku kumeka u ri karhi u specializer ikhonomi ya hina ya ha ri na ti-primary activities ngopfu laha ku kumekaku ka swicelwa ngopfungopfu ku kumekaka ku ri karhi ku ceriwa nsuku ku ceriwa swin'wana na swin'wana swi fambisiwa sweswo swi ri mbisi swi kumeka swi nga processiwangi swi kumeka swi nga antswisiwangi laha swi kumekaka swi karhi swi ya ka ti-markets tin'wana laha va nga ta fika va swi antswisa vona va tlhela va swi vuyisa tikweni ra hina hi xiyimo lexi hi fanele ku se hi xava hi nxavo wa le henhla lero hi xava nsuku luwa wa hina hi xava swicelwa swin'wana na swin'wana leswiya swa hina hi price ya le henhla swinene ku ri ku swi huma kona kwala kaya lero structure xa ikhonomi ya hina i swin'wana swa swikombiso leswi hi nga swi nyiketaka leswaku a ku na beneficiation kumbe localization ya manufacturing ya swilo leswi nga na nkoka swinene leswi hi swi tirhisaka endzeni ka ikhonomi hi swi xava eka matiko man'wana ya le handle lama kumbexani na wona ya kumekaka ya nga ri na wona nkateko yo va na swicelwa leswi swi kumekaka hi ri na swona kumbe tinhundzu leti hi kumekaka hi ri na tona lero structure xa ikhonomi ya hina xi kumeka xi karhi xi tika swinene xa vumbirhi ku na over concentration hi ku langutisa ti-companies letikulu swinene loko mi langutisa leswaku spaza shop tixopo ta le makaya ti kumeka ti ri karhi na tona ti nga ha performi kahle ti nga ha tirhi kahle tin'wana ti kumeka ti ri karhi ti pfariwa mara loko mi langutisa leswaku tixopo letikulu to fana na vo Pick n Pay vo Shoprite na vo Spar hi tona ngopfungopfu se ti kumelekaka ti teke vango leriya endzeni ka matiko yo hambanahambana kumbe matikoxikaya yo hambanahambana swi endla leswaku se ku va na over concentration ya ku a ka ha ri na mabindzu lama ntsanana ya kota ku va ri karhi ya tiyimela ya kota ku thola vanhu ya kota ku chovha ikhonomi swi kumeka ku ri karhi na reliance yikulu kumbe ku voyamela ngopfu ehenhla ka mabindzu lamakulu swinene ngopfu Afrika-Dzonga hi swona swin'wana leswi endlaka leswaku ikhonomi yi kumeka yi nga koti ku va ri karhi yi kula loko hi pimanisa na matiko yo fana na vo China na vo US laha mabindzu lamatsongo ya kumekaka ya ri karhi ya chovha swinene ku kula ka ikhonomi no thoriwa ka vanhu lava mi twaka i mutivi wa ikhonomi tatana Miyelani Holeni kusuka ka Ntiyiso Consulting ka hi bula na vona ta hi timhaka leti ti khumbaka mpimanyeto wa le xikarhi ka lembe lowu taka na holobye Enoch Godongwana se loko hi ka hi ya mahlweni Holeni ku na xiyimo xexo hi nga langutana na xona van'wani va vulavula hi timhaka ta ku mfumo wa hina loko a wu languta swilo swo fana na ku lulamisa swiphiqo leswi nga ka Eskom kambe risimu leri khale ri karhi yimbeleriwa mfumo wa hina loko wu languta ku lulamisa swiphiqo leswi swi nga ka Transnet swiporo na ku fambisiwa ka tinhundzu i khale swi ka swi vulavuriwa hikokwalaho ka yini swi tikomba ongeti a ku na lexi xi nga le ku fambeni i ncini xi hi khomaka mavoko tatana Holeni hi ku vona ka n'wehe leswi swi endlaku ku swilo leswi swi tivekaka ku a swi fanele swi lunghisiwa a swi lunghisiwi ku endla leswaku ku ta antswisiwa xiyimo kumbe hi ta huma ka khele leri hi nga ka rona hi nga vula leswaku xo sungula government loko yi kumeka yi ri karhi yi va na xiandla kumbe yi va na xiave eka ku va yi ri karhi yi tirha leswi hi swi langutisaka swi fambelana na leswi fanele ku tirhiwa hi van'wamabindzu
government yi kumeka nkarhi wun'wana yi nga ri na yi ri na ku nonoka tanihileswi mi nga swi vurisa xiswona kumbe yi nga ri koti ku hatlisa ku va yi endla ti-decisions kumbe ti-policies leti endlaka leswaku ti hatla ku lunghisiwa leswi fanele ku va swi lunghisiwa. Eskom hi nga swi twisisa leswaku i state owned enterprise leyi eka malembe lama yo tala ngopfu yi kumeka yi tirha kahle swinene ngopfu. Eka nkarhi wun'wani credit rating ya Eskom yi ze yi hundza na credit rating ya tiko leswi ya swulaka leswaku sovereign credit rating lero a yi kumeka yi ri karhi yi tirha swinene ngopfu kambe progressively loko kumeka kumbexani ku ri na xiyandla lexi hoxiwaku hi ti-policy kumbe hi ku va kumbexani ku nga thoriwi vanhu lava fambisaka ti-companies ta mfumo kahle kumbe ti-board ti kumeka na tona ti nga ri na ku fambiseni kahle na swin'wana na swin'wana leswi kumekaka swi karhi swi pfumeleriwa leswaku swi humelela leswi nga ta endla leswaku ku nga vi na productivity leyi nga fanela swi endla leswaku kumeka ku nga ri na ku famba kahle ka ti-companies teto lero hi nga vula leswaku eka minkarhi yo tala loko kumeka ku nga ri na private sector participation ti-state owned enterprises kumbe mabindzu ya mfumo ya kumeka ya ri karhi ya tshikeleleka ngopfu kumbe ya kumeka ya ri karhi ya hambukisiwa eka matirhelo lama ya fanele ku va ya tirhisa xiswona lero swo fana na sweswo hi leswi hi nga vulaka leswaku government nkarhi wun'wana loko wu vulavule xo vulavula hi lembe ro karhi swi teka nkarhi wo leha swinene ngopfu laha swi kumekaka swi karhi swi humelela on the ground kambe loko hi swi pimanisa na private sector swi endla leswaku private sector hi yona yi twaka ku vaviseka ngopfu loko swilo swi nga lunghisiwi lero va kumeka va ri na incentive yo va hatla va hatlisa swilo va cinca xiyimo xa swilo swinene. Eskom Transnet Dinel na ti-state owned enterprises tin'wana leti kumekaka ti ri kona ti khome matirhelo ya ikhonomi lero mfumo hi wona wu nga khoma matirhelo ya ikhonomi lero hi nga tlhela hi swi vula kumbexani loko hi swi vula hi ndlela yin'wana ku sweswi mfumo hi wona wu nga khomeleta ku kula ka ikhonomi hikuva ku nga koti ku lunghisiwa swa gezi kumbe ku lunghisiwa swa ti-logistics kumbe ku lunghisiwa leswi endlaka leswaku ikhonomi yi kumeka yi ri karhi yi pfhumba swinene ngopfu lero hi kumeka tanihileswi mi swi vulaka ku risimu ra chela rona a ka ha ri twa ku fanele ku lunghisiwa kambe a ku na ku va ku twananiwa kumbe consensus eka mfumo hi woxe hi ku ya hi policy na ku ya hi mindzawulo leyi kumekaka yi fanele ri karhi yi lunghisa tindzawulo leti fanele ku va ti lunghisa ku tirha ka ikhonomi lero sweswo swi na ntshikelelo swinene hi ku government loko yi kumeka kumbe hulumende a kumeka a ri karhi a kwetlembetana a ri yexe swi kumeka swi endla leswaku ikhonomi kumbe vatirhisi va ikhonomi va kumeka na vona va ri hansi ka ntshikelelo walowo. Se hi marito man'wana hi le ka xiphiqo lexi hi mhaka mfumo wa hina hi nga swi vurisa sweswo hikuva loko hi languta Eskom yi kumeka yi wela ehenhla ka vulawuri bya mfumo Transnet yi wela kwihi ehansi ka vulawuri bya mfumo ti-ports ti wela kwihi ehansi ka vulawuri bya mfumo ultimately lero hi ngo swi vekisa sweswo leswaku xin'wana swa structures leswi vulavurisaku hi swona swa ti-structural reform i ku endlela leswaku government a yi fanele yi endla ti-policies leti nga ta endla leswaku matirhele na swiyimo kumbe ti-conditions endzeni ka ikhonomi ti olova ku endlela leswaku va na participation hi ku swin'wana futhi mhaka leswi vitaniwaku red tape swi vula leswaku loko se ni fanele ni registera khampani ku va ni kumbexani ni endla bindzu ro karhi ni fanele ni kuma ti-compliance ni va ni hakele mali yo hlaya swinene ku fikela laha ni nga ta kota ku va ni sungulanyana ku se ni nga sungula ku ya maketa hi ku ni fanele ni va ni khome CIDP ni fanele ni va ni khome ni ri ka CSD ni fanele ni kuma ni ri na VAT swo hlaya swinene ngopfu lero swo fana sweswo ka structure xa ikhonomi swi kumeka swi ri na ntshikelelo swinene lero loko hi languta leswaku xiphiqo xi kumeka xi ri kwihi a rezi to za hi veka anyangweni wa mfumo ku mfumo hi wona wu fanele wu endla leswaku environment kumbe ti-conditions ti kumeka ti ri karhi ti pfuleka ti endla leswaku van'wamabindzu na vona hayi va la kaya ntsena kambe na lavo huma antsungeni wa malwandle va kumeka va ri karhi va nghena va ta antswisa ikhonomi no vekisa mali hikuva va endla leswaku ku va na leswi vitaniwaku ku policy yi kumeka yi ri certain a yi kumeki yi cinca namuntlha yi cinca siku leriya kumbexani yi cinciwa ku tirhela leswiya yi tlhe yi vuyiseriwa ndzhaku swilo swo fana sweswo hi swo swi nga na ntshikelelo swinene ngopfu na ti-credit ratings ti tlhe ti vula swona swinene lero a hi xihundla
ku va ku langutiwa leswaku ikhonomi a yi fanele yi lunghisiwa ku yini ku ya mahlweni. So xikweleti lexi hi vulavulaka hi xona xi ye eka swiyenge leswi hi nga vulaka leswaku vuyelo bya kona bya nonoha swinene kumbe a byi kona kumbe a byi le ka xiyimo lexi nga ta kota ku hatla xi humesa vuyelo byebyo. Loko ku ve ku nonoka loko tatana Holeni va vulavulaka ku a wu ku twisisi hi loko ya ka loko ku akiwa midupi ma tsundzuka ku midupi a ku twanani ku yi ta famba nkarhi wo katani kwi ivi hetelela yi fambe nkarhi wo katani kwi ma yi tsundzuka pipe leyi ya kusuka nandoni ya Giyani yi teke nkarhi wo tani kwi ku tlhe ku vulavuriwa hi timhaka ta ku tlula kulomya ka 3 billion yi lahlekini i swin'wana swa leswi va vulavulaka hi swona. A hi hetseleni tatana Holeni va ri ni mi vutisa ku kahle mi vula yini loko mu ku South African government debt to GDP loko hi ku 72.7% i government debt to GDP swi vula yini? Se loko hi langutisa leswaku ikhonomi ya hina size ya yona yi kumeka yi famba kwalomu ya ka vo about 4.76 trillion, xikweleti lexi kumekaka kumbexana xi karhi xi langutisiwa hi langutisa GDP hi langutisa yona amount ya ku ikhonomi yi kota ku va yi producer mali yo tanihi kwihi. Loko hi langutisa ti-taxes hi langutisa ti-revenues ta mfumo hi kumeka hi ri karhi hi langutisa swo hambanahambana. Lero xikweleti lexi nga kumeka xi endliwile loko hi ku debt kahle a hi swi tekeni ku n'wina loko mi ri na overdraft loko mali liya yi nghena endzeni ka akhawunti ya n'wina overdraft yin'wana yi kumeka ya service overdraft. Lero xikweleti xa mfumo loko hi xi langutisa hi ngo xi fanisa naswona sweswo swa ku kumbe xikweleti lexi nga kumeka xi endliwile loko wa ku debt to GDP ratio ya kona yi le ka 72%. Swi vula ku xikweleti xexo loko hi langutisa GDP ku yi fika kwihi 72% ya kona yi kumeka ku ri xikweleti leyin'wana kumeka ku ri revenue. Mara nambara yin'wana leyi chavisaka swinene ngopfu i ku langutisa leswaku ku servisa xikweleti xexo swi kumeka ku ri mali yo hlaya swinene ngopfu loko hi langutisa leswaku annually ku kumeka ku karhi ku spendiwa mali yo tanihi kwihi leyi kumekaka yi famba kwalomu ka around 386 billion annually. Loko mo yisa ka siku ya chavisanyana swinene hi nga kumeka mi titivarile loko no yi veka hi ku siku na siku government yi fanele yi humesa mali muni ku hakela ka swikweleti leswi nga kumeka hi swilombile. Lero 4.7 trillion 6 trillion hi ku landzela leswi kumbexana ikhonomi yi nga vekiwa kona na ku landzelerisa leswaku xikweleti lexi nga kumeka xi endliwile xi le ka percentage yaleyo. Lero loko mi hlayile leswaku a yi ri kwalomu ka 27% kambe se yi tlakuke yi fika ka 72% ene xa ha ri ku tlakukeni xikweleti xexo hi ku xi ta kumeka xi ri karhi xi stabilize kwalomu ka 73.6 to 74% eka kwalomu eka the outer years ya 2025-2026. Lero nambara yaleyi kumeka yi ri kha yi chavisa swinene ku ku na risk ya ku loko yo tshunela ngopfu kumbe yi za yi fika ka 100% swi vula ku se hi tirhela xikweleti a ka ha ri na ku hi ta kota ku va hi renewa infrastructure hi kota ku aka infrastructure yin'wana. Lero that's why va karhi va vulavula ku se deficit leyi kumekaka yi ri kona ku fanele ku karhi ku reduciwa deficit ya budget leyi nga ta endla leswaku ku hakela swikweleti sweswo mali leyi hakelaka swikweleti leyi a yi fanele kumbexana yi ya fika yi fambisa kumbexana pipeline yintshwa leyi a yi fanele yi suka kwihi yi ya kwihi a yi fanele yi endla patu yi suka kwihi kumbe ku endliwa bridge leri nga ta crossa kusuka ka ndhawu yo karhi ya kun'wana kumbexana ku lunghisa naswona swiporo leswi kumekaka swi ri kona laha mapatu ya ngo fayiteriwa hi titraka loko ti karhi ti famba masiku na masiku. Lero government leswi hi nga swi vulaka a yi fanele yi langutisa swona i ku langutisa those economic generating projects leswi hi nga swi vitanaka the sunrise projects leti nga ta endla leswaku mfumo wu kota ku va wu va na revenue ku ya mahlweni ku nga ri kumeka ku karhi ku tirheriwa sweswi ku na ti-items to tala swinene leti ti nga ta vuriwa namuntlha hi holobye wa swa timali hi ku swa ti-grants na social package swi dya mali ya mfumo hi ndlela yaleyo. Ku na ti-fixed items leti kumekaka ti ri kona ti dyaku mali ya mfumo hi ndlela yaleyo. Lero swo fana na sweswo hi swo swi endlaka leswaku ku va na ku ku tshikeleriwa ngopfu ku na ikhonomi va nga koti ku investa ka growth ya yona. Tatana Miyelani Holeni khetseli swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta siku ra n'wina ri vele rinene. Inkomu swinene. Kusuka ka Ntiyiso Consulting inkulukumba Miyelani Holeni hi va hi bula na vona nhlekani lowu va ka va hi nyika xifaniso xa hi laha swilo swi fambaka kona loko swi ta ka timhaka ta tiko ra hina. Ma vona loko xikweleti to GDP swi vula ku loko GDP a ku ri 100 rand swi vula ku xikweleti i mani i 72 rand hina u kota ku tindlela 23 rand kumbe 28 rand sweswo swa kutani hey ka tika
ka tika mi va twini a va ka va swi hlamusela kahle ngopfu se ni la ku twa wehe ku ri yini 0860 002543 taka leswi Afrika Wa Vulavula. so a yi le ka nkarhi wa right wa ku vita vanhu sweswi hi ku hi to tikhomisa tingana ku nga vitiwi munhu ende vita a ha la ku hosta na competition ya nchumu hi ku swin'wana swi hi vengele swikweleti swa ti-etoll laniwa va le ku hakerisa hina va nga hi byelanga ku swa ku va lomba mali so a ya ha lavi nchumu la a va rhangi ku lunghisiwa tiko ku lunghisiwa ti-border gate se hi rhamba vanhu kahle hi ri proud hi kota ku teka munghana wa mina no misa John Palamende ya Rixaka. ku lo sala timinete ta ntlhanu kahle ka tintsevu timinete hi nga se ba awara ya n'we awara ya n'we mahungu ya misava hi na mowa se se leliye nhlavangwana kusuka kwalano hi ta teka xiphemu lexi ya xin'wana xa vumbirhi xa nongonoko Afrika Wa Vulavula kasi ke lava va mahungu na vona va ta hlaya eka ngwetla ku nga se ba awara ya mbirhi leswaku ku ta kota ku va ku kumiwa xikan'wekan'we mbulavulo wa holobye wa swa timali holobye Enoch Gondongwana hi laha swilo hinkwaswo kumbe ku langutela hinkwako ku nga langutana na vona twi nhlekani lowu mixeri wo mugana Lon FM 0860002543 i nomboro leyi mi nga yi tirhisaka ku va hi kota ku twa n'wangulo wa n'wina kumbe mi tirhisa handle liya ya X ivi mi yi rhumela at Africa Munghana sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku twa ku n'we mi ri yini mi langutela yini a swi tiva ku na ku langutela na yini hinkwaswo kambe xin'wana lexi mi ta tsakela ngopfu xona a ku nga ri ku langutela ni a ku ri mhaka ya ku n'wina mahlelele ya n'we ya timhaka leti hi bulaka hi toho ya ri yini timali to huwisiwa ti nga vonaki ku ti hetelele ti tirhe yini i swin'wana swa swiphiqo leswi hi nga langutana na swona tanihi tiko hi ndlela leyi kota timali leti ti ngo famba swi nga twisiseki ku ti tirhe kwihi hikokwalaho ka timhaka ta vukungundwana sa hi ku tumingisela wa mina wo sungula hi loyi nhleka minjani hi pfukele minjhani papa okay I can't swilo leswi swi nge lungi n'wina tatani Thini mangeta n'wina ku nghena moyeni mi kha mi endla swin'wana hi ku na mi twa mi le ku pakeni swin'wana mi le ku ndleni swin'wana swi kahle hinkwaswo inkomo hinkwaswo a hi tekeleni vayingiseri lavan'wana enhlokweni lava nge le kule mi ri yini mina ni ku ka swona a swi nga hi pfuni hi rila hi government ku ri hina ka ti-department to tala ta mitirho vanhu va le ku yiveni ka mali ene a ko yiva ANC hinkwayo mihlangano hinkwayo va le ku yiveni se loko va heta ku yiva tanihiloko ku ri vona va nyiketana ku titende hi ku municipality a hi ANC yi ri yoxe mi ta kuma ku hlanganele wa mitawa yo karhi na yona ANC loko va nghena laya va nghena hi xinghana va sungula ku yivetela mali and then va tlhela va miyela va nga vuli ku mali hi kwihi se ku fana sweswo a mi swi vula ku na timali ti nga huma to tala ku endliwa leswi mara loko ti huma ti ya ku lahlekeni a ti fiki ti tirha tirho se swi ta hi tshikisa ku sweswo i goji leriya hi leri ra le murhafoni na mitu se hi le ku ta hele ku a hi sungula hi pfala goji leriya loko hi heta ku ri pfala se hi sungula hansi hi nga ri pfali goji yi kuluku masiku hinkwawo swi le ku tekiweni hina xikoloti xikulu hi tlhela hi ya vanga xin'wanyana a hi se pfala loko ni vulavula hi ku a pfaleni goji leriya leswi ya n'wa mi vula mi ku kama un'wana vanhu vo to tshama kha va hundza va kha mi nga vileli yelo i na mina swi ka swi hela basi sweswi ku ri mara swa vava mara ri karhi ni swi tiva ku makhelwani wa mina i le ku feni hi ndlala ene swi endliwa hi hina makhelwani wa mina n'wana wa yena a nga tirhi swi endliwa hi hina ku na nkulukumba un'wana a tirhaku ka masipala la kwala ni nga kona la kwala mi nga kona Enedeni South hi loko hi karhi hi vulavula siku rin'wana a ku xipesa a wu nga xi kumi loko ni na n'wana hetile metiriki a xipesa hi nga xi kumi hi mhaka ku vo tala hi teka swipesi hi vekela vana va hina loyi a nge se tsalaku na metiriki va kona va nga vekeriwa swipesi sweswi nemetweni se n'wana wa tatani wu ya nghena kwi o to ti jikajikela kwa hala kaya ku ya ku yihla nemetweni i swona tendeni I can't 0860002543 nongonoko Afrika Wa Vulavula hi 21 hi nga se ya mahungu na misava nhlekani
Ni mi amukele ka munghana lonene. Aye minjani? Hi pfukile papa minjani? Hi pfukile Mlawudzi. Hi Khensa Balawudzi. Thank you papa. Ni mi yingiserile Balawudzi. Oh sorry, okay. Ani hlekete ku nte ku hala kun'wanyana na khetsa. But a yi rileliwi laha hi nga nghena kona hina. Hi yo tinghenisa because decision ta hina a ni twisisi ku advisory ta kona va teka njhani. But ni nge ni nyika xikombiso. La hi nga rila hi ku laha ka Sundani a ku na mati, me ni bore mati. Mi pfumela ku advise hi mina vanhu va kha va vulavula va ku hi kombela ku hi ya cela hina vinyi mi hi nyiketa mali hina hi ya ku celeni mi nga yi fiketi 350. Hi la ku cela ku hi ya kuma mati laha dan'wini mi hi hakelela ku hi le ku tirheni. N'wina mi advise hi Mulawudzi loyi a nga na mati laha tivaka ku loko vanhu lava nga ri na mati va ta xava ka mina hi ku me ni borile n'wina va nyiketeni 2 rand ku va ta tisa 100 ka mina. Hi yo problem ya mfumo lowu hi dlayaka because ti-decision leti va pfumelaka vanhu va va advisa ti-benefit ta lava va endlaka va va byelaka ku a hi endleni so a hi endleni so hi ku a ni twisisi ku loko ku ri mfumo wu pfumela ku nyiketa vanhu 350 ku ve vanhu va le ku vulavuleni ku why mi nga teki mali yaleyo mi investa mi vona ku hi endla yini hina vanhu ku vusweti lebyi byi nga kuli mara me mi ya teka liya ku ni n'wi nyiketa 300 me ni nga byela na swi tiva ku hayi ni va rindzerile hala ya shopini a vana na mugayo vanhu lava mina ni ta va kuma hala mara hi me ni byelaka mfumo ni ku va nyikete 350 mina ni ya yimela mali liya hinkwayo ya tibiliyoni ka swiphaso swa mina ni ku hayi va ta yi tisa ka 350 leyi hinkwayo 75 ya mina ni ta yi kuma hi yo problem leyi nga na yona. Ni mi twi tatana Mulawudzi a khensa swinene. Ni khensa swinene. Inkomo awara ya n'we mingisero munghana lonene FM a hi yeneni leyi ku nga na Sesi Lilian Hlamangwani va hi nyika mahungu lama va nga hi tshembisa wona. Ya Sesi Lili. Masiku se ya fambile phela namuntlha i Ravunharhu. I Ravunharhu. Eya. Ku yo sala masiku manharhu leswaku hi ya hlangana eNkowankowa Stadium Hi ti 4 ta November 2023. Ungalaleli. #XMA18 Hi mfumo wa hina. Inkomo timinete sweswi ya ka nhungu timinete ntsena ku bilavula ya 13 nongona ku Afrika Wa Vulavula ka munghana lonene FM. Hi timinete leti ti nga heti kumbili hi ta va hi kha hi twa andlalo wa MTBPS ndlela leyi va ri medium term budget policy statement se Mpimanyeto wa le xikarhi ka lembe lowu nga ta va kha wu tisiwa wu andlariwa hi holobye Enoch Godongwana kasi va ta tsezani nga ku byela ku la tlhelo ka vo ku ta ku ri na dokodela David Masonto kusuka la ka bokisi la ka Chavani hi lava nga ta va kha va vona ku timhaka ta swa timali ta hina ti fambisa ku yini namuntlha ndza va ni n'wi vutisa Masonto ku dokodela ni byelini mali ya tiko mi va mi kha mi ya mi ya hlomete mi ku ku na mali muni laha ni tisisiteme tikulu ngopfu a swi se ni ku yona yi ndliwa kwihi va ku hayi khona ka xiyimo xa kahle xo hlamula sweswo kambe swi ri tani mingisero munghana lonene FM hi ku 0860002543 nongona ku Afrika Wa Vulavula mina ni khalanga Pet Mathebula ni famba na Brian Gacheng Ndlovu zidle khaya veri zidle khaya ayi hambi swi dya kaya yini ayi maviti ya n'wina ya nga ti talela ku na va swi dya vaverengi na vayini yini hinkwaswo sweswo se lawani veri zidle kaya swi dya kaya hambi ku dyiwa yini tatwa mani 0860002543 ku losela masiku ya nharhu ntsena ku va hi kongoma ka Xitsonga Music Awards ya vu 18 leyi nga ta rhurheriwa le aka masipala wa Greater Tzaneen ehansi ka vurhangeri bya Councillor Gerson Mlapisani ya ni hlule swona ne ya hi vo meyara wa masipala wa Greater Tzaneen hi ndlela yaleyo ku ta ku ri na van'wana a ni swi tivi mara mina na swi tiva ku mi ta ni ri kona mi ta ni ri noma kanjhani hambi vo ba yini na yini ni ta kambe swi nga ndani nga yi swi nga ndani nga yi no ti vulavulela swa ndla ku khalanga a ma ha weli kona ka nxaxamelo wa vanhu lava yaka a ni vhele ku tsaka ngopfu loko tsakela ngopfu swilo swi hetelela swi ndlisa sweswo twa kuma ku i susiwile ka nxaxamelo wa vanhu lava va yaka
kambe ntsaka ngopfu hi mhaka ya tolo a mi ni khome kahle ngopfu la xilungwini na khensa swinene mi ya mahlweni mi hi hlayisisa sweswi loko hetile ka a ku ri kahle loko hi kha hi amukela mabokoboko na vuya vhiki leri tako ku na dabi ni ta vuya kwalano se mi ya mahlweni no ni hlayisa munhu wa Xikwembu mi nga ni lahleli mandla kambe hambiswiritano mi xiromukela rona FM tindhawu to tala swikule ku titimeleni ku na swimpfulani kun'wana se yi le ku xeni mpfula yeleyo kambe ke lava yi tiva kokwani nghena va hamba va vula va ku i mafurha mpfula i mafurha ku sukusela laha ka ha hluphekiwi hi xixevo ko ta va ku ri bangala loko ku nga ri bangala i theke loko ku nga ri theke i guxe loko ku nga ri guxe i ngu loko ri hala vuloveri ku na muroho wun'wana va ri ngu hambi yini ngu tatwa va okay ni vulavuri swi nerise nkarhi wa wena mingisirome ku va i vulavula a ku ri na nongonoko wun'wana lowu a wu tshembisi wa wona wa ku ta va na vuhaxi bya nhlengelo exikarhi ka Dzumba na mina na Evalenna a wa ha ri kona nongonoko luwa wu hundzeriwe mahlweni ka siku leri nga ta tivisiwa hikokwalaho ka mpimanyeto wa holobye Gondongwana wo sungula mingiseri loyi hleka ni mi amukerile ka Munghana Lonene FM inhleka mi pfukile papa hi pfukile hi na nchumu hi ngovo hi pfukile mere number 2 yi ndla njhani swi tshikeni a yini mahlweni mirini Khalangu mhaka leyi ya tika liya ya timali man hileswaku xikweleti lexi hi nga na xona xa nchavisa ene swi fika laha ni hleketa ku ingaku van'watipolitiki a va ha ri na mhaka ngopfu na xikweleti vo tibyela ku va ta sala va swi vona mavona loko endla swilo ku lava nga ndzhaku va ta sala va swi vona me ni ta va ni nga ha ri kona because kusuka hi 2008 xikweleti lexiwani xi kule ngopfu ene ku mali leyi humaka yi hakelaka xikweleti yi le henhla ngopfu mara mi nge ni pfumelele ni vula ku tatana Gerald lava COSATU ku ri mfumo lowu nga kona i wa ANC mara COSATU a yi le ka swona ngopfu yo tiyimela hi ri yoxe a ni yi le ka alliance ku na vanhu vo tala ngopfu lava nga ka government va nga ka COSATU hi nga vulavula hi va tatana Thulas va huma kwale ka COSATU na van'wana va tele ngopfu ti-ministers leti humaka ka COSATU va Sidumo Dlamini va kole phakati loko ku fane ku va na list conference ya endliwa ka ANC mara ku na lava va consideriwaka ku lava nga va huma ka COSATU lava huma ka SACP va Dr. Blame Nzimande se swi nge vi ntiyiso ku ri that government yes ku nga va ku ri na differences ANC swi nga endla yi nga COSATU ka a number of issues va tshama va kha va lwa mara time and again it wa COSATU yi kha yi ku loko fana ku va na nhlawulo wa going to support the ANC ku va twanana na swona leswi ANC swi endlaka because ku na leadership yo tala leyi yi nga akolideni ku na timhaka ta to wage bill wena Khalanga ti tshama ti kha ti vulavuriwa time and again twa va kha va vulavula ku xota vatirhela mfumo mara ku vuriwa timhaka ta ku mfumo wu le ku hakeli ka vanhu vo tala leswaku wage bill veri hi le henhla ngopfu ya vatirhela mfumo mara loko u ya swibedhlele vanhu ve le ku xoteni loko u ya kwini ve le ku xoteni mara ku vuriwa ku mfumo yes u nga va u kha u hakela vanhu vo tala mara vanhu va le ku xoteni mali leyi wena Khalanga yi ni hluphaka swinene i ku Minister of Finance nge ni swi vurile na last ku ri Minister of Finance Tito Mboweni na COSATU yi vurile loko va kha va ala na gwama ku mali yi nga huwisiwi ku no it's not black nkulukumba lowani a nga languti vantima languta ngopfu ti-interest ta yena i ta valungu loko va langeta ku hlayisa mali a ku ri na loko hi 2008 tatana Thabo Mbeki va suka exitolweni a ku ri na mali leyi a va ku a yi ri ka reserved va ti vula na van'watipolitiki a ku ri na mali leyi a yi ri ka reserved leyi a yi ri kona na tatana Mboweni loko va suka as a Minister of Finance va swi vurile ku ri treasury yi languteka kahle hi na reserved
mara a va na 3 years loko ri ku my memory serve me well va sukile mara mali se hi le ka xiyimo lexiya xa ku tatana minister of finance loko va vulavula le ka former president Mutlante va leswi a va kha va swi endla hala Drakensberg va vule ku swi nga endla hi March loko xiyimo xo ka xi nga tirheki kahle hi va hi ri hava mali swi ta njhani reserve leyi ri kona hileswaku hi ba reserve leyi hi ba hinkwaswo ku pfumala ka nchumu khalanga corruption economy ta kula njhani because loko economy yi fanele yi kula vanhu va fanele va ta invest a tikweni leri crime hi nga number 1 emisaveni hinkwayo hi vugevenga hi number mani hi vugevenga amatikweni ya misava vugevenga byi le henhla ngopfu government need to deal na issue ya crime before hi vulavula hi timhaka ta ti-economy Eskom i mali muni leyi lahlekaka khalanga sweswo a hi kha vulavula hi mhaka ya le Giyani ya ti-3 billion ta ku susa mati a Nandoni misa un'wana i tshama a hlekisa ngopfu a ku loko ku sungula project ya Nandoni ya Giyani a nge se sungula a handla first year ya vuthicara a Univen a hamba famba kha vona pipeline kha yi endliwa a heta 4 years hi nge se hela a vuya a ku sweswi le ku tirheni ka ku i tirha malembe a nga va ri na 7 years yi na malembe ya nga ni pipeline mara yi swi ka swi nga heli swa kona ti-billion ti lahlekile a hi twi nchumu ku i va mani lava nga yiva timali time and again mara hi vulavula hi timhaka ta ku xota ka mali ku mali yi ta va yi le ku xoteni mara leyi huma ku ke because khalanga a hi fanele hi dila timhaka ta ku leyi hi nga na yona mali yi nga humi se swi vula ku hi na bakiti leri hi cheletaka mati kwala leri ri nga pfuta loko ho cheletela mati laha ene xikweleti lexi xa chavisa khalanga loko hi ri ka 72% we are nearly ka 80% yo fana va Brazil na va mani ya swikweleti ya ku va hi fanele hi le ku kuleti leswaku a South Africa ku chona munhu wa South Africa vanhu lava hi nga ku hanyeni hi le swikweletini na mfumo le swikweletini ku hava la faneleke a pfuna un'wana because mfumo wu fanele wu pfuna hina ku huma swikweletini mara mfumo na wona wu le xikweletini lexi wu nga ta ka wu nga swi koti ku huma that's why they will keep on borrowing mara lava nga ta twa ku va khalanga i vanhu lava nga ta hanya 20-30 years to come vana va hina loko va nghena va sungula ku tirha va ta kumala ka mfumo ku ri na swikweleti ene ku ta hakela mali ti-tax ta henhla because loko mfumo wu tsandzeka ku hakela mali va ta teka ka xibalo xa hina va ta endlisa ku yini se hi le ka problem na khalanga mina ni langutela yini namuntlha ka minister of finance a ni languteli lexi nga ni hlupha ngopfu xin'wana hi lexiya xa ku va tivisa timhaka ta ku fanele ku nga ha thoriwi vanhu ka mfumo sweswi va endla nixana swi vulavuriwile ku sweswona ka ha thoriwi vanhu lavantshwa loko hi ri ka 42% ya unemployment vanhu va hava mitirho mi tlhela ni yima ma ku hi nga ha tholi vanhu yes loko nga thoriwi ku benefita van'wana tipolitiki ku vana va vona loko va pfula ku vanhu a ku thoriwi hi loko vana va van'wana tipolitiki va ta va hetile university iva va continue ku va thola because siku rin'wana ni hlekile wona khalanga loko hi kha hi vulavula kwala ka radio vulavula hi timhaka ti ri Giyani kwale ka lavo cheka swakudya ku na vanhu vanharhu mi ku vanhu veku hi mfumo wa Gazankulu vera ku ri na 10 tiposo ta reserviwa sweswi va nge ku nga ha thoriwi ku na lava nga tsaka ku a ka ha thoriwi n'wana mhe ta vuya university ni ta n'wi thola loko se va pfulela hi ta va thola ku benefita mani ku benefita kun'wa tipolitiki ti-project leti ti nga ta ka ti nga thintiwi va ku languteni ku hi yihi laha hina hi dyaku kona hi ku lava nga ta ka va nga ti-thinti va nga vulavuli nchumu lava ka va nga dyeki kona va ta ti-stopa because kwalano va ta va nga ri ku dyeni ka kona mi vula yini sweswo swa ku lava nga dyeku kona va ta ti stopa lava dyaku swi vula ku yini swi vula ku na loko ku hume project yimani mi nyika xikombiso xo hanya loko ku ve sweswiwani ko fanele ku akiwa tiyindlu ti hakeriwa swisiwana ti-RDP so hi marito man'wani mi vula ku loko vo ya mahlweni va ti aka va dya kona va ta va dyisa ku yini ka ti-RDP khalanga ni nga la ta kombisa ngopfu hi ti-RDP ti-RDP yima ni byela khalanga department ya ti-RDP la Limpopo yi le ka tatana Bascop Makama a nga ta ku swi endle nga ku yini ri ku dya vona mara i nge ni ku komba in general khalanga ni mi komba ku ri loko ku appointiwe munhu la faneleke a aka tiyindlu appointment ya vanhu vo tala i va ri van'wa tipolitiki lava va tivanaku na either ti-ministers ti-deputy ministers ti-director general a nga kona xikhayimambuti xo fana na Sambo la nga kuma ku thendara ma let's be honest a nga kuma ku thendara a nga tivi munhu a swi kona mara equally leswi mi vula ku mina vumbhoni mo swi hleketelela hi ku loko ku ri ku swi ndlisa sweswo swi vula ku vanhu lava hi va vhotela ku va ta hi xanisa musiku
loko ve va ta tlhela va pfala ku hina hi nga ha kumi nchumu hina va mbuyangwani ma swi vona ku swi vula ku hi fanele hi nga va vhoteli hi ku hina hi va nyikaku matimba lawa a yimise voko munhu la nga tshama ku mathenda nkha nga tivi munhu a South Africa a ku hi mina a va honest hi hava vanhu valava ene khalanga engene ku byela ku equally hambi loko hi nga swi tivi ku tithendara ti nikisiwa ku yini system leyi tirhisaka yi fana na ya vuloyi a ni roxa hi kha hi tiva ku vi ri munhu waloye mara i tshame n'wi vona kha loye mara hi kula va kha va ku hayi mani ene na hina la ka munghana a hi vulavuli sweswo hi ku a ni a hi na vumbhoni bya sweswo a mina vumbhoni bya swona a mina vumbhoni bya swona mara i reality under a normal circumstances leswi humelelaka loko hi kha hi hanya se lexi ni vulaka xona i ku ri ti-project leti humaka ti huma okay a hi languti Giyani project for instance ya mati a ku ri na mhani nomvula mukonyani laha a va khumbiwangi ka yona hambi loko va nge se khomiwa yi va khumbile ku vanhu lava nga laha a va tivana na vona na yini i van'watipolitiki ani ti-big project leti ti va ku ti ri kona ka mfumo swi nge endleki i kuma big project i nga tivi munhu mhana swi kona swilo sweswo a hi venini honest i nge kumi mhaka ku i fanele ku va na la hence hi rila time and again ku ri loko ku tekiwa munhu a nyikiwa ethendara a fane a endla patu ri va ri nga heli kahle kumbe ri nga heli mhaka ku mali yi va yi tsematsemiwile on the way vanhu va dya va tele kwalaha se lexi ni ringeta ku hlamusela swona tenda ene loko mi ka mbula sweswo ni khomeni ku mi khoma ku mi nghena non'weni la u ta ku hi ta kota ku nghenisana loyi a nga la layinini la kambe loko mi ka mbula sweswo mina no hleketa ku a ni tivi loyi ve nge i khomiwini hi mhaka ya ku indle patu ri nga heli kumbe mhaka ku indle stadium xi nga heli kumbe mhaka a ni n'wi tivi loyi va nge khomiwini hikokwalaho ka yini mfumo wa hina swi nga vavavi loko swilo swa hina swi nga kumbe swilo swavo swi nga heli i tlhelo rin'wana leri mi taku na rona leri kumbexani hi fanele ku hi ri lavisisa ku ya mahlweni samba kambe mi hetisela mi ku yini ni hetiselana ku vanhu vo tala lava nga ka mfumo va orhembile wa khamba va nge swi koti ku khoma makhamba hikuva na vona va orhembile wa makhamba se lexi ni vulaka xona i ku a ni langutelangi nchumu ka minister of finance no chuha ku tiko leriwani hi ya gojini no chuha ku tiko leriwani hi ta pfuka minduku sweswiwani wena khalanga ve ri amachaveni municipality a va holangi swi ta fika wena khalanga a ni nga swi languti mara a hi swi languti hi ntisirere mi ta swi twa siku rin'wana va ku va tirhela mfumo a va holangi se ni sungula ku swi vona ku wa going there tangi khalanga ni mi twile xikalabetu tshama swi vula kusuka a midrand sweswo mi swi vulaka tsamba rata siku va nga ta ku a ku holiwi kambe a ni tivi eyi loko swo fika hayi leswi hi tshamaka hi xonisa xiswo va ku a mi holi ai hi kona ku ta korhekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus wa xitwile xinavetiso xo huma ka masipala wa Makhado swi tiyisisa sweswi a mirila hi swoho swa leswaku loko ku ya simekiwa n'hweti ya vutleketli a mi fanele mi nga siyiwangi hi mhaka ku va koho vanhu lava va vulavulaka ririmi leri ka masipala luwa wa Makhado kambe hi vulavurile swona swi hundzile a no hlaya ku pima ku swi tiyisisa sweswiya hi yo mhaka va Makhado municipality amkhensa swinene kansela Ntavanyeni Samuel Munyaya ku va mi teka xiboho xa ku loko mi kha mi navela vadyondzi eka nguva leyi mi va mi kha mi swi tiva ku va koho na lava vulavulaka ririmi leri hi yo mhaka mi teke nkarhi mi xava nkarhi ka Munghana Lonene FM ni tshemba ku na lavan'wana loko va tshika va endle swihoxo va ta swi tsundzuka ku radio leyi i radio ya rixaka ma swi vona se loko mi yi siya mi siya rixaka a mi siyi munhu kambe ya kuma tokomaka ta mahungu nga ri khale ta awara ya n'we leti ta awara ya mbirhi kusuka kwalano hi ta kuma na mahungu nongonoko wa Dzumba na mina wo ta ku nyana ivi kusuka kwalano va tekiwa xiyetleli va ta tisa nongonoko wo hlawuleka wa ku haxiwa ka mbulavulo wa holobye wa swa timali holobye Enoch Gondongwane loko ku langutiwa ka timhaka ta Mpimanyeto wa le xikarhi ka lembe lowu nga ta andlariwa kusuka holweni ya vaaki a Cape Town mi ta tsundzuka ku ri hi mpfhuka wun'wana a tleba muncisi le parlamente a swi se tshamiseka se ni tshemba ku naswona swi nga va swi vangiwa na hi ku macheleni ya kona la kaya kumbexana yi ta va yi lunghisiwile se yi herile kambe hi mhaka ku michonini
swi swo tala swi le ku hlweleni kambe hambiswiritano vanhu sweswiwani hi twa ku na un'wana miyingiseri ke hi 25 ku bela awara ya 10 tleka nga kona la a ku na munhu la 0860002543 i nomboro leyi mi yi tirhisaka ku va hi kota ku twa ku n'wina mi ri yini eka nkarhi lowu ngopfu lowu kha hi langutaka timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga va ka mi hi khomele to un'wana miyingiseri hello yi nhlekani Khalanga papa la ka mi byela ku mali yi fambisa ku yini la ka mfumo wa hina kusukela loko tatana Mandela a ve kona exitulwini xa vupresidente hi laha mali yi nga sungula ku onhaka kona mani twa Khalanga ni mi yingiserile a ni mi se ni byela leswi ya mi ngetemelaka ni byela swona leswi mali yi fambisaka swona ni na ku twa swona alright ya mavona Khalanga ni la ta ti kombisa hi mina ne mara ni kombisa mfumo loko mina amutini wa mina ni ri na vanhu lava va kota ku tirhisa 8 kg hi n'hweti mara ivi ku ta vhakacha vayeni va ta va tele ivi hi tirhisa saka leriyani ra mugayo a ni tshembi ku ri ta heta n'hweti ku ri ku va ta tshama n'hweti hinkwayo ka yona laha ka mina leswi ni swi vulaka ku mfumo wa hina wu pfule mavoko ku munhu un'wana na un'wana a ngheni laha tikweni vanhu lava wa phela va le ku dyeni ka leswi swi nga kona laha tikweni i tinsumba se manjheni hina mali ya ko kambe a va dyi leswi swi nga la tikweni va phela a va dyi ka mfumo vanhu lava vo tirha ivi va kuma mali ivi va xava leswi pfunaka ikhonomi se loko ku va dya leswi mi vula yini Khalanga vona la loko hi ku swilo swa durha ne mi fanele mi langutisa ku swi durhisa hi yini swilo swa xaviwa swi xava hi vamani hi hina na vo va lava mara loko a ku ri ku hi hina ntsena laha tikweni swilo a swi nga ta durha ku ya kwini hi ku swin'wana a swi ta za swi fika laha swi bolaka swi nga xaviwi manje hi hlele ho phangela na swilo laha tikweni se hikwalaho ka sweswo mfumo a wu swi voni ku ngheni tinsumba na tinsikiti na mahele na tinsuna hinkwaswo laha tikweni ra hina ta hi dlaya hafa inkomu Khalanga kambe swi nge vi kahle ku ni mi tshika mi vula vanhu ku i tinsumba a hi swona a ni vuli vanhu mene a ni te vanhu tinsumba mi te yini ni te ku na tinsumba laha tikweni kambe tinsumba leti i yini hi ku tinsumba hi toxe ti nge khumbi helo mali ya mfumo kumbe ku swakudya tinsumba a ti dyiwi swa ku fana na mina se ka mhaka leyi vulavulaka hi yona tinsumba i va ma swi vona ta dya na madzovo ta dya hinkwaswo ka swona tinsumba a ti ya xava se tinsumba ka leswi hi vulavulaka hi swona mi vulavula loko ti xava hi mali ya mani ke tinsumba n'wina mi vula mali mi vula mina a hi swona papa hi nge a hi ali ku vanhu va tile va suka ka matiko yan'wana kambe loko se mi ya matha mavito ya mahele tinsumba yinini a swi va swi nga ha ri kahle sweswo mi ngo swi tiyisisa mara ke leswi ni swi vulaka hi swona leswi swi karhataka tiko ku ri nga vi na mali leswi mi swi vulaka ni mi twini kahle ni mi twa kahle laha mina n'we hi fikaka hi ku hi laya se ni ku yini kwalaho ni kombela ku mi khomela ke sa hela ni mi twini papa ni khensini swinene inkomo na kona kwalowo a humelerisiwe hi gaceni zidle khaya hi fambaku swin'we gaceni Brian Engrove mi humelerisile loyi hi fambaku na yena ka nongonoko Afrika Wa Vulavula kasi sesileli va yime kulunga ku ta hi byela ku tlokomhaka ta mahungu ya misava ta awara yan'we ti ta fambisa ta awara yambirhi ti ta fambisa ku yini ivi kusuka kwalaho mi sala mi dzumba na Ngoveni hi ndlela yoyoleyo hi langutela mbulavulo wa holobye wa swa timali holobye inogodongwana na xidloko lexiya va ta va ximbarini i fashion ya vona vhele hi ku ni vona vona na xidloko lexiya xi va xi ri na risiva hi la tlhelo
va ta va latlhele ku ri na dokodela David Masonto ku nga xandla xa holobye wa timhaka ta swa timali hi ndlela yoyeleyo a hi hlangane ni mundzuku ne hi ta twa ku va ta va vulavule yini mi yingisela kahle mi ta kota ku loko se mi vulavula swilo leswi mi nga ta va mi kha mi swi twisisa ku swi famba swi ya kwihi handle ka sweswo vana na siku leri ni mi tiphinani tata laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo Afrika wa vulavula.